Harka keetu faayisee isa na boosisee madaakoo naachiniin taatetaa iddoo namni hin jirretti kophaakoo. Kan keenatti irratee waan biraan eebonnee garaan koo olmaa kiyootu argitu akkam sirraanfattee lubbuun koo. Help me and deliver me, but you said forgive them. Karanni fama karamo ichati. For the way of forgiveness is the path of the victory. Karanni fama karafayyinati. The way of forgiveness is the path of Karanni salvation. fama karabo jude bifachuti. It is the path of restoring of one's spoil. Karanni fama kara ayyan argatanida. It is the way to receive grace. Ika namot. Release. Arara godafi. Forgive them. Pray. Karada. Pray. Karada. Omnat iga olichan. By the power in the blood of the Lamb. Ukkuba namni simbenne madake sasanarra. If you are suffering of invisible wound, Abalappe sanarra. that broken heart, Madasanarra. that wound, Sikero nadiga Yesusiti. I lose you by the power in the blood of Jesus Christ. Garad ifama kannabd. If you lost that heart of Garad jalala kannabd. forgiveness and the love, Arara gochu kandadabd. you are unable to forgive. Ayyanni kan sittirrat. If you are lack of grace, Ukkuba waggoota darbee sanarraa. from that Irraa siikeera dhiiga olichaatiin. last year sickness, I lose you. Siikeera. I lose you. Siikeera. Lose you. Siikeera. I lose you. Siikeera. Lose you. Siikeera. Set you free. Siikeera. I set you free from the bondage of the last years. Dhukkuba afuuraa sanarraa. From that spiritual sickness, Dhukkuba lapheerraa. from that effects of your hate, Dhukkuba yaadaarraa madaa sammuu sanarraa. from that sickness of mind Siikeera dhiiga olichaatiin. and heart, I set you free. Siikeera dhiiga olichaatiin. I set you free. Hiikami. Be released. Hiikami. Be loosed. 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 Hiikami. 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 May you be loosed. Hiikami dhukkuba sanarraa. From that sickness, Hiikami dhukkuba sanarraa. from that sickness, be loosed. Hiikami dhukkuba sanarraa. Be released. Fayyi dhukkuba fuuraa sanarraa. Be healed from that spiritual sickness. Naqarsaaf daana'oo si nyaatu sanarraa hiikami. Be released. Hiikami. Be loosed. Irraa siikeera humna dhiiga Yesuusitti. From that sickness, from the devouring insect, may you be healed. Araarri mana kee argatu. May the mercy locate you. Araarri dhala kee argatu. Your children, Araarri maatii kee argatu. your family. Araarri jireenya kee argatu. May the mercy locate your life, Araarri hojii kee argatu. your career, Araarri maatii kee argatu. your family. Araara godhadhu. May you receive Araara fudhadhu. mercy. Araara fudhadhu. May you have Araara a fudhadhu. mercy. Araara mana kee irratti waameera. I Dhala come kee irratti waameera. a Sanyii mercy kee irratti waameera. to locate Bara kee irratti waameera. your family. Jireenya kee irratti waameera. Araara. May you have a mercy Humna du'aa ka'u Yesuusitti. by the power in the resurrection. Eewu kan amanu. We can believe it. Harka lapheerra kaa'a. Put your hand over your chest. Irraa hiikamaa. May you be released. Irraa hiikamaa. May you be loosed. Lapheen keessan haa fayyu. May your heart be healed.
Sammuun keessan afayyu. May your mind be healed. Irraa hiikamaa. May you be loosed. Irraa hiikamaa. Be loosed. Irraa hiikamaa. May you be loosed. Irraa hiikamaa. May you be loosed. Dhiiga olichaan. By the power in the blood of the Lamb. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. የበቀል ቅባት በውስጥ እጥፍ ድርብ አሳድጋለሁ። ጠላቶች በዙሪያ ብዙ ናቸው፣ ነገር ግን አያገኙህም። በደሜ አጥሬሃለሁ። ከለላህ ነኝ። ትወጣለህ፣ ትገባለህ። ፍርሃት፣ ጭንቀት በውስጥ እንዳይኖር እኔ አዝዣለሁ። እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም። ስለዚህ ምንም ጊዜ ሳትፈራ ህይወት ሳይጨነቅ ወደፊት ስራን ትገፋለህ። እኔ ደግሞ ካንተ ጋር እቆማለሁ። ከቀደሙ ሐዋርያት ጋር እንደቆምኩኝ ካንተ ጋር እቆማለሁ። ከእንግዲህ ወዲህ ብዙ ቤተክርስቲያንን ደግሞ ትከፍታለህ። በዓለም ደግሞ ትዞራለህ። ትልቅ ስራ ይጠብቃል። ስለዚህ በዚህ በየቦታው ልጆችን እንድታሳድግ ላሳስብ ይወዳለሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በአንድ አምላክ ስም በበቀል ቅባት፣ በድል ቅባት፣ በፈውስ ቅባት፣ በድንቅና በተአምራት ቅባት ፈጽሞ ለሰው በማይታይ በመንፈስ ቅዱስ የሚሸጋገሩበት የሚጓዙበት አጓጓዝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ሕይወት ላይ አዘዝኩኝ። እንደገናም ደግሞ 4 ቤተክርስቲያን እየጀመረ ስላለ ስሙ ሐዋርያ አርጌ ሰይሜዋለሁ። የሐዋርያት አገልግሎቱ ለዘላለም ይጽና በኢየሱስ ስም። ሁላችሁ ቁሙ፣ ሁላችሁ ቁሙ። ከኔ ጋር ጸልዩ። እግዚአብሔር ሆይ በሉ። እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ምድር ሰጠህን፣ ይህንን አየር ሰጠህን፣ ይህንን ሕዝብ ሰጠህን። ጌታ ሆይ ተራቁተን ድሆች ሆነን በምድር ላይ ኖረናል። ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ምድራችን ዘይት የምታፈልቅ ሕይወት የምታፈልቅ ፍራፍሬ የምታፈልቅ እንድትሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መሬቱን በእግራችን ረግጠን አዘዝን። አንድ ጊዜ እጆቻችሁን ዝቅ አድርጉና መሬቷን ንቁ። እግዚአብሔር ሆይ ምድሪቱን ስለባረክልን፣ እኛን ስለባረከን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ክርስቲያኑማ ፈየቡሌሳ ዋን ጀዱ ረተን ሲምበርሲሳ The sound Christianity. ክርስቲያኑማ ፈየቡሌሳ The sound or healthy Christianity. ጤናማ ክርስትና The sound or the healthy Christianity. ፈይና ጋፈን ጀዱ ሰከኒ ፎኒኒ በርሲሱ በርባደ ሚቲ And when I say I'm not considering about healthy or physical healthy, ፈዩማ ሰከና ፉራት but I am going to focus on the spiritual healthy. የሮ ባዬ Most of the time, ከነመሚዱ ዱኩባ ፉራት
The terrible illness is not the physical illness but the spiritual illness. Dhukkuba foonii namni sini arguu danda'a, sini beekuus danda'a. The physical illness may be detected and may be cured. Manni yaalaas sini argee fala isaatti sini barbaaduu danda'a. And also you may have medication from clinics or hospitals. Kan ultrasoundinis, CT scanninis hin agarree, kan namni siniif hin beekne, kan qinqanii caalaa nama nyaatu dhukkuba hafuuraati. But the terrible, the devouring insect is the spiritual illness which cannot be detected by ultrasound nor by X-ray. Namni dhukkubsatee dhukkuba fooniitiin yoo du'e lubbuunsaa mootummaa Waaqayyoo argachuu danda'a. Dhukkuba hafuuraatiin yoo du'e garuu namni jireenya bara baraallee hin argatu. If spiritually healthy dies with physical sickness, he may go to the eternal kingdom. But if he dies with the spiritual illness, he will never ever enjoy the kingdom of God. Dhukkubni foonii Because the physical illness foon ajjeesa. kills only flesh. Dhukkubni hafuuraa garuu lubbuu ajjeesa. But the spiritual illness kills the soul. Kanaaf That's why dhukkuba hafuuraatti fayyuun waan guddaadha. it is great miracle to be healed from spiritual sickness. Wanta hafuura namaa dhukkubsu waan baay'eetu jira. Or there are many agents or there are many factors affecting the spiritual beings. Namni hafuurri isaa dhukkubsataa A man that is suffering from spiritual illness namaaf ilaalcha fayyaa hin qabu. has no a good mindset for others Ilaalchi isaa booraadha because his inside is corrupted yookaan ilaalchi isaa dhukkubsataadha. and his inside is suffering from illness too. Hafuurri isaa hokkolaadha. And his spirit is crippling. Addunyaa hafuuraa irratti kadhanni isaa qabamaadha. And his prayer in spiritual realm is under control. In kadhataa deebiin hin jiru. No answer for his prayer. Waaqayyoon barbaadaa wal arguun hin jiru. No seeing God in his prayer to God. Namni dhukkuba hafuuraa qabu He that is suffering from spiritual illness Waaqayyoo wajjinis has namaa wajjinis a problem both with walitti dhufeenya gaarii hin qabu. man and God and has no fellowship. Kanaaf dhukkuba hafuuraatti fayyuun waan guddaadha. That is why I am saying it is great Kan hafuurri miracle keessan dhukkubsate ganama kana fayyaa dhiiga walichaatiin. to be healed from spiritual sickness, and may you be healed this morning. Kutaan amma dubbise keessatti In the previous verse I read, Phaawulos mucaa isaa hafuuraa Ximootiyoosiin gaafa gorsu when St. Paul advised his spiritual son Timothy, akkuman gaafan Maqedooniyaa dhaquudhaaf ka'ee as I urged you when I was about to Macedonia, sin gorsa jedhaan. let me again advise you. Gorsan si gorsu kun And this my advice for you akkati mandaraa Efesiyoon turtuun barbaadaidha. is that you will stay in Ephesus. Mandaraa Efesiyoon sababni turuuf The reason why St. Paul wanted to Timothy stayed in Ephesus, barsiisaa hafuura namaa dhukkubsachiisu yookaan hafuura namaa fayyaalessa dhowwatutu jira Efesiyoon keessa. there was a doctrine that has been defiling the health of many. Barsiisni isaan kennan kuni And that doctrine mammaaksa amantii. was a fables Inni biraan immoo and hidda qomoo ofii lakkaa'u. endless genealogies. Isa kana akkati dhowwituuf And to you to want them not to teach it, mammaaksa kana akkati balleessitu to avoid these fables, hidda isaanii isa qomoo hin qabne lakkaa'u sana akkati balleessituuf want them not to count their endless genealogies. akkati Efesiyooniin turtuun barbaada jedha Phaawulos. Paul said to Timothy, I want you to be in Ephesus. Mammaaksi amantiif hidda qomoo ofii lakkaa'uun kun morkiif dubbii yoo kaase malee fayyina namaa irratti waan dabalu hin qabudha Phaawulos. St. Paul said, it profit nothing for the spiritual nor for salvation rather than disputes. Yihuudoonni Jews namni fayyuu kan danda'u perceive that a man can be saved Yihuudoota irraa yoo dhalate yookaan immoo qomoo Abrahaam yoo ta'e qofa fayya jedhanii amanu. if and only if he is born of Abraham's seed or if he is among the Jews. Kanaaf hidda qomoo isaanii sana waa hin baafne lakkaa'u. That is why they have been counted. Foogii sadaffaarraa dhufe.
Hoki sadaffaa. Mana qorichaa dhaqee dubbatu miidhamedhanii abinata yoo saalitti barreessan. Eessatti kufe? Najoo. Hoki sadaffaa. Lafa dha'ee. Maal keetu si miidhame yaa? Liki. Dide. Nagaadha. Dodda. Okay. Nalaal. Look at me. Cubbuun keessi dhiifameera. Amen. Walla chisi. The mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. Radi alaba sakradi anamos santardia. Ras. 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 By the power in the blood of the Lamb, rise up. Amen. Nala. Oyo. Look at me. Let this it. Protect them. Pussy me like a Radi alaba sakradi anamos santardia declaria. Radi anama crodia cradia di gloria. What did I fake? I make your bones. Amen. 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 Gailafa. Let him come. Gailafa. Let him come on the Lord. Gailafa. Let him come. Dursi millasa. Get out his leg. Garagali garake ngadedi. Roll over. Officer. Roll over to the side. Umrna iga ole chatin. By the power in the blood of the Lamb. Radi anama sakradi anamos santardia declaria. Of manifestation of the Holy Spirit. What era dugdake? I made out your backbone. What era dugdake? I made some. Amen. 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 A divine massage. You are free. 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 Radia alaba sakradi anamos santardia. You are free. You are free. You are free. Nalalia. Nalale. 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 Hey! Hey! Radia alaba sakradi anamos santardia. Castle, come on, come on, come on, come on. Channel. Channel. Hey! 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 Radia alaba sakradi anamos. Walk. You are free. Get this. Yay! Yay! You are free. You are free. Bilisa bacha ya Galani gole chatting. አሁንም ብዙ መከራዎች አሉብን ሰልፍ አለ እንደዚህ ብሎ ለማሰብ ይጨንቃል አንስቲጂያ ብረት ያስተብይ አጠጠጠጠጠ እያለ ነውና የተሰፋው ሰፊውንም ላመጣል ይችላል የሰፋውንም ሰው ላገናኝ ይችላል አዎ ያን የሰፉኝም ሰዎች ሐኪሞች አቃቸዋል ስልካቸውን እንትን ብዬ ላገናኝ ይችላል በነገራችን ላይ እንደዛና እንደዚህ ሆንኩ የሚባለው ነገር እኔ አልቀበለውም ሲጀመር አልወደውም ስለማልወድ ነው
ለኔ እንደ ጉራና እንደ ፉከራ ስለሚሆንብኝ ጌታ ከዚህ በላይ ስለሆነልኝ የሆነልኝ ነገር ከሚሆንብኝ ነገር ስለሚበልጥ እንደዚህ ማውራት ደስ አይለኝም። ለዛ ነው አልወድም። በነገራችን ላይ ከማልወዳቸው መድረክ ላይ ከምናገራቸው ብዙ ሰዎችን ከሚያበሳጫቸው ነገሮች መካከል ልንገር። አንዳንድ ሰዎች እንዲህ ይላሉ፣ እኔ ማስተርሴን ትቼ ነው የመጣሁት የሚሉ ሰዎችን አልቀበላቸው። እኔ ፒኤችዲን ለጌታ ትቼ ነው የመጣሁት የሚሉትን ሰዎች እነዚህ ሰዎች ለመቀበል ብዙ እንትን አይለኝ። እሱ ሰማይ ጥሎ ወርዶ የለ፣ ክብር ጥሎ ወርዶ የለ፣ እሱ አምላክ ሆኖ ራሱን ትቶ ወርዶ የለ። ስለዚህ ከሆነልን ይልቅ የሆነብን ነገር ከሆነብን ነገር ይልቅ የሆነልን ነገር ይበልጣል። አይመቸኝም። የትላንትና ትምክት እያወራ ዛሬ ሌላ ነገር የሚለውን አገልግሎትና ስብከቶች ብዙ ልቀበል ድፍረት የለኝም። እኔም አልቀበለውም። ግልጽና አጭር ባንተ ሚዲያ ነገርኩ። በቃ ያው እውነቱ ይሄ ነው። አስፋውን በጣም የሚያሳዝነው ነገርና ልቡን የሚጎዳ ነገር እንደ ሰው እንደ አገልጋዮችን ብንሆንም የሚጎዳ ነገሮች አሉ። እንደው በዚህ የህይወት ምዕራፎች ላይ በማያውቁ ሰዎች ተጎድተሃል በእርግጠኝነት ብዬ አስባለሁ። መንገድን ጀርኒን ማያውቁ ሰዎች አሉ፣ የሚያውቁም ሰዎች አሉ። እንደው አስፋውን በጣም ልቡን ያሳዘነ የጎዳ ነገር ምንድነው ብለህ የምታስበው? ውሸታሞች። እኔ ውሸታም ሰው አልወድም። ሰይጣንና ውሸታምን አንድ እኩል ነው የምገስጻቸው። አልወዳቸውም። ይሄ አሉባልታ ዝም ብሎ አንዳች ነገር ሳያውቅ የሚለውን ሰው አልወደውም። እንደዚህ አይነት ሰዎች ይጎዱኛል። በተለይ የቅርቤ የምትለው የራስ ሰው። እኔ በውጭ ሰው ተጎድቼ አላውቅም። በራስ ሰው ስጎዳ በውጭ ሰው ማለት ምን ማለት ነው? ስለ በጌታ ያልሆኑ ሰዎች፣ ያልዳኑ ሰዎች፣ በዳኑ በውስጥ ሰው አገልጋዮች፣ አገልጋይ ሆኖ አገልጋይን ሊጎዳ የሚነሳ ብዙ ሰው አለ። ሌላው ደግሞ አንተ ማን እንደሆንክ ስላንተ ሳያውቅ የሚዋሽ ሰው አለ። ውሸታም። በቃ ነገርኩ። ውሸታምና ሰይጣንን እኩል መቃወመው አልወዳቸው። እዛች ከዚህ የተነሳ እኔ ሰው የለኝም። እኔ ለኔ ሰውም ወዳጅም የቅርብም የውስጥም የውጩም ተልኮዬ ነው፣ አገልግሎቴ ነው። ለዛ ተለማምጬ የማገለግለው እውነት የለኝም። በርቶልኝ የጀመርኩ ሳይጨልም ለመጨረስ እየተጋው ያለ ሰው ነኝ። ለዚህ ለኔ ተልኮ በርቶልኝ የጀመርኩኝ ነው፣ ሳይጨልም ግን ለመጨረስ እየፈጠንኩ ነው። ፓስተር አስፋውን አንደርስታንድ አድርገው ተረድተውት አብሮት እየተጓዙ ያሉ ሰዎች በምን አይነት መልክ ነው አብሮት እየተጓዙ ያሉ ብለህ ታስባለህ? በምን መልክ ተረድተውኝ እንደሚጓዙ አላውቅም። እንዳልከውም ተቆጪ ነው በሚለው ይሁን አፍርቼበታለሁ እንደ ፍሬ አይኬቢ መልስ የሚያስፈልገው ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ሰው የለህምም ሰው አለህምም እንደዛ ነው የሚሰማኛ። ምክንያቱም ሰው አናጣም። ውሸታም ሰው ካልወደድክ ሁለተኛ ሰዎች ትወዳለህ ማለት ነው። ስለዚህ በየትኛው አቅጣጫ ነው ሰዎች ከአንተ ጋር ያሉት ብለህ ታስባለህ? እነሱ ሰዎችስ ምን አቅጣጫ ላይ የሚንሸራተቱት ብለህ ታስባለህ? ያው እኔ በነገራችን ላይ የሰው ቲፎዞ አልወድም፣ እንዲተፎዝልኝም አልፈለግም። ሲጀመር ጭብጨባ አይደለም ምናምን አስፊቲ እንትናዬ እያሉ እንዲያባብሉኝ አልወድም። እውነቱን እንዲነግረኝ ነው የምወደው ሰው ሁላ። የራሴ መሻት እግዚአብሔርን በዚህ ምድር ላይ ሲያስነሳኛ ሲያነቃኝ የሰውን ደስታ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ደስታ እንድፈጽም ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ደስታ ለመፈጸም ስነሳ የሚያዝኑ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። የማይቀበሉም እኮ ሊኖሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። የግድ እኔን ተቀበሉኝ የሚል ነገር የለኝም። እኔ ኢየሱስን የገዛ ወገኖቹ መች ተቀበሉትና ገባ አይደለ? እንግዲህ መስመሩ ያገናኘናል። በመስመር የተገናኙ ሰዎች ይወዱሃል፣ ያልተገናኙ ሰዎች ደግሞ አይወዱህም። ለምን ጠሉኝ ለምን ወደዱኝ የሚል ነገር ግን የለኝም። ፓስተር አስፋው መለሰ መዝሙሮች የመጀመሪያ መዝሙሮች ከባባድ ተጽዕኖ የፈጠሩ ነው፣ በእኔም ጭምር በእኔም ህይወት ጭምር። ሲዲ በመሸጥ ደግሞ ትልቁን ገንዘብ ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘው አንተ ነህ በእኛም መካከል እና በጣም ገንዘብ ሲዲዎች አንዴ ስታወጣ በጣም በብዙ ነው የሚሸጠው ያንተ ሲዲዎች። እንደገና ደግሞ ስርጭቱም ኃይለኛ ነው፣ በከፍተኛ ነው የሚሸጠው።
እና እንደዚያት መዝሙሮችን ተሰራ ነበር እና እንደው ፋይናንስ አቅጣጫ ላይ ኑሮ አቅጣጫ ላይ ዛሬ ላይ አስፋው እንዴት ነው? ምክንያቱም ምን ውስጥ ነው ያለው? በምን አይነት ኮንዲሽን ያለው አስፋው ከሚኒስትሪው ላይ በሚኒስትሪውም ይሁን በቤቱም ይሁን እንዴት አይነት ነገር ላይ ነው ያለው? ምን ተነግረኝና እንደው ምክንያቱም ይሄ አሁን የጓሮ ሀሜቶችን ነው የምነግርህ። በጣም ከፍተኛ ሽያጭ ቢሸጥ የነበረ ነው፣ ቢዝነስ ያለው ሰው ነው ትባላለና እንዴት ነው አናናው? የጓሮ ሀሜቴ ምን ብለው ነገሩ? ባለጸጋ ነው። ደስ ይላል። ሳይኪፊ እኔና አንተ ሳይኪፊ ቤት እኮ እንገናኝ ነበርና ሜክሲኮ ያለችው ሳይኪፊ እንገናኝ ነበር። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ይባረክ እና ያለፍንባቸው ትልልቅ ነገሮች አሉ፣ አስጨናቂ ነገሮች፣ ለህይወት የማይመቹ። እግዚአብሔር ጌታን በጣም መወደው ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ሁሉ ጊዜ የነገረኝና እረፍ ብሎ የሰጠኝ ጎዳና የተለያየ ነገር ነውና አንድም ቀን አልፋለሁ ብዬ ባላሰብኩባቸው ጭንቅ መንገዶች አሳልፎ ለራሱ አጀንዳና ዓላማ ዛሬ ለተባለው ቀን አድርሶኛል። በነገራችን ላይ ሰዎች አንድ ትልቅ ማይረዱት ነገር አለ፣ ትልቅ ማይገባቸው ነገር አለ። ስለዚህም ይህና ይህን ነው ብሎ ለመናገር ብዙ ይከብደኛል። እኛ ትልቅ ስም ያለን ግን ትልቅ ብር የሌለን ሰዎች ነን። ያን ጊዜ ቁጥር 1 ካሴቱ 27000 ብር ነው የተሸጠልኝ። ቁጥር 1 27000 ይሸጥከው በ17000 ተበልጠኛለህ። የኔና ያንተ ላይፍ የኔና ያንተ እኮ ህይወት ሰማኝ አይደል? 1 ሚሊዮን ብር ብሸጥም እኮ ምን በላው ከብዙ ጋር ነው። ከኛ ጋር በልተው እኮ ነው እኛን የሚያሙን ታውቃለህ? ከኛ ጋር በልተው እኮ ነው እኛን የሚሰድቡ ታውቃለህ? ስለኛ እኮ የሚያወሩት ከኛ ጋር አብረው አድረው እኮ ነው አሳድረን አብረን 27000 ብር ያን ጊዜ 27 ቀዳዳ አለ። 27 ቀዳዳ ደግሞ ያላቸው ሰዎች አሉ አጠገባችን ያሉ እየተካፈለን እኮ ነው። ትዝ አይልም እንዴ? ግር ብለን እኮ ነው ምን በላው ምን ጠጣው ምናምን። ስንት አለ ተባብለን ስንት አለ ይተባባል። አሁን እንትና ይሄን አልሸጠ የሚባለው ነገር ብዙ የጓሮ ያወሩልህ ውሸት ነው፣ የታውም ነገር ውሸት ነው። በነገራችን ላይ ስኬት ለኔ ትልቅ ብር መያዝም አይደለም፣ ትልቅ ኑሮ መኖርም አይደለም። ለኔ ስኬት ትልቅ መኪና መያዝም አይደለም፣ ትልቅ ፎቅ ቤትም መስራት አይደለም። ስኬታማውን የክርስቶስን ህይወት መኖር። ይህ ህይወት እኔ ቤት ላይ በልጽጓል። ዘንድሮ ብልጽግ ብሏል። በቃ አንድ ሚስት አለኝ፣ 2 ልጆች አሉ። ተባርከን ደስ ብሎን እንኖራለን። ውድ ተመልካቾቻችን ከፓስተር አስፋው መለሰ ጋራ ያለንን ቆይታ እንቀጥላለን። ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመልሳለን። ብዙ ጊዜ በአገልግሎት አቅጣጫ አንዳንድ ሀገር ላይ አገልጋይ ሊጠራ ሲባል እኔ በዚህ በኩል ስለማልፍ እኔ እመጣለሁ የሚሉ ሰዎች አሉና እንደው አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት አገልጋይና በአገልጋይ መካከል ያሉ አገልግሎት በሮችን የመዝጋት በረከትም የመዝጋት እስቲ አስፋውን ሰፖርት እናድርገው ሚኒስትሪውን በአገልግሎት በገንዘብ እሱ እኮ ያለው ሰው ነው እና ያለም የሚመስለው አገልግሎትም ሰፖርት የሚያደርግም ለሚፈልጉ ሰዎች እንደው መልእክት ምንድነው? በዚህ አጋጣሚ እንደው እኔ ሰፖርት ለማድረግ እኮ የሚፈልገው ሰውዬ ዘጋም አልዘጋም ሰፖርት የሚያደርገው እኮ ሊባረክ ነው። ቢያደርግም ባያደርግም ያም ሰውዬ ዘጋም አልዘጋም አስፋው ሁሉ ጊዜ ተጎጂ አይደለም። ደኑ ጃለላ አራሪሳ ከንሙለቱ ሄኙማንሳ ገርጋር ሰሳን በኤገሌ አቡማንሳ ነቲቶሌ ደኑ ጃለላ አራሪሳ